Nongeye kubasuhuza no kubifuriza ikaze inshuti bakunzi muteze amatwi cyangwa se mukurikiye ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, nongeye kubifuriza kugira impagarike n'ubugingo, kandi mujye muhaha muronke mu byo muba murimo byose. Nongeye kukwibutsa rero ko wageze kuri Getsman TV ikugezaho amakuru menshi kandi meza yizewe. Nongeye kukurarikira gukora subscribe, share ndetse utere na comment, kubera ko tujye dufata umwanya tukanyuza amaso mu bitekerezo byanyu, hanyuma bikadufasha kongera gutegura ibindi biganiro cyangwa se amakuru mashya atandukanye umunsi ku wundi. Nongera ngusuhuze rero udukurikira uherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, namwe mwese mudukurikira muherereye mu mujyi wa Kigali, n'abandi inshuti, abakunzi, abavandimwe badukurikira baherereye hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ndagira ngo mbifurize mwese kugira ibihe byiza. Amakuru y'uyu munsi rero munyemerere mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho. Turaza kubabwira ko insengero zari zimaze igihe kinini zifunze zatangiye gufungurwa. Muri RDC ibyihebe byishe abantu 18 muri teritwari ya Rubero. Naho Elon Musk we yatangaje ko agiye kubaka umujyi ku kwezi mbere yo kujya ku mubumbe wa Mars. Naho abaturiye umupaka wa Shonga babangamiwe no kudahabwa ibyangombwa by'ubutaka. Amerika yarakajwe no kubazwa impamvu Trump yibagiwe izina rya Tshisekedi. Munyemerere rero turambura aya makuru. Mwibutsa gukomeza gukanda subscribe, share ndetse na comment kuri Getsman TV. Insengero zari zimaze igihe kinini zifunze zatangiye gufungurwa. Nyuma y'imyaka hafi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rufunze insengero n'imisigiti kubera kutuzuza ibisabwa, kuri ubu hari abatangiye kwishimira ko zimwe muri zo zatangiye gukorerwamo. Icyemezo giheruka cya guverinoma y'u Rwanda cyo gufunga insengero n'imisigiti bitujuje ibisabwa cyatangiye mu 2024. Kugeza mu Gushyingo 2025, RGB yagaragaje ko insengero n'imisigiti 9,171 zafunzwe kubera kutubahiriza ibiteganywa n'amategeko zitarafungurwa, ariko yizeza ko zimwe zishobora gufungurwa vuba bijyanye no kuzuza ibisabwa. Urwo rwego rwagaragaje ko mu 2024 rwakoze ubugenzuzi bwihariye mu miryango ishingiye mu myemerere, insengero n'imisigiti, harebwa iyubahirizwa ry'amategeko n'ibijyanye n'imiyoborere. Ni igenzura ryagaragaje ibibazo birimo inyigisho z'ubuyobe, ubushukanyi bugamije kwambura abantu ibyabo, kudakorera mu mucyo, uburiganya n'imicungire mibi y'umutungo, amakimbirane ashingiye ku buyobozi n'inyubako zitubahirije ibiteganywa n'amategeko. Iryo sesengura ryasize imiryango 21 yambuye ubuzima gatozi bitewe n'impamvu zitandukanye, ni mu gihe inyubako z'insengero n'imisigiti 13,770 byasuzumwe, 9,171 muri zo zafunzwe kubera kutubahiriza ibiteganywa n'amategeko. RGB yagiranye ibiganiro n'abahagarariye amadini n'amatorero. Ibi biganiro byibanze kwishyirwa mu bikorwa ry'amategeko n'amabwiriza no kunoza neza imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere. Ni ibiganiro by'umwihariko byibanze ku kurwanya ibibazo bigaragara mu miyoborere no mu nyubako zikoreshwa n'iyi miryango mu bikorwa byo gusenga. Nyuma yo kuganirizwa no kwemeranya ku bigomba kunozwa, ku ikubitiro babinyurije ku rubuga rwa X rw'ikinyamakuru gishamikiye kuri Kiliziya Gatolika mu Rwanda Kinyamateka, ku ya 7 Gashyantare 2026, Kiliziya Gatolika yashyizeho ubutumwa bugira buti: Diyoseze ya Byumba yishimiye ifungurwa rya Kiliziya nkuru za paruwasi 3 arizo paruwasi ya Nyagahanga, paruwasi ya Nyagasozi na paruwasi ya Nyakayaga. Izi kiliziya zari zimwe muri kiliziya za paruwasi 26 zari zifunze kugera ubu. Rikomeza rigira riti: nyuma y'ifungurwa ryazo, kuri ubu kiliziya za paruwasi 26 nizo zisigaye zifunze. Muri izi zidafunze, Diyoseze ya Byumba yari ifitemo 8, ariko kuri ubu hakaba hasigaye 5 arizo zifunze zonyine, arizo Rukomo, Gituza, Bureke, Muyanza na Kisaro. Biteganyijwe ko kuri iki cyumweru Musenyeri Papias Musengimana azifatanya n'abakristo ba paruwasi zafunguwe mu gitambo cya misa yo gushimira Imana. Mu Gushyingo 2025, RGB yari yagaragaje ko hari insengero n'imisigiti mike zamaze gufungurwa nyuma yo kuzuza ibisabwa, ariko ko babonye ubusabe bw'imiryango 81 by'abujuje ibisabwa basaba gufungurirwa. Muri yo 15 yasabwe gusubira inyuma kuzuza neza ibyo basabwa, mu gihe 68 yo ibyangombwa byayo byari bikirimo gusuzumwa. Naho mu yandi makuru, muri RDC ibyihebe byishe abantu 18 muri teritwari ya Rubero. Abarwanyi b'umutwe wa ADF ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishe abantu 18 muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Radio Okapi yavuze ko iki gitera abarwanyi ba ADF bagabye mu mpera z'icyumweru gishize, bagatera aborozi bari mu nzuri, nyuma bakigabiza n'igiturage. Societe civile ivuga ko abarwanyi ba ADF binjiye muri Buguruma Bapakombe muri teritwari ya Rubero bakica abaturage bamaze kuba 18, inzu
nyinshi zigatwikwa abandi bakaburirwa irengero bikekwa ko bashimuswe n'abo barwanyi mu birindiro. ADF ni umutwe w'iterabwoba uvuga kurwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko ukaba umaze imyaka irenga 20 ukorera mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi bayo bazengereje abaturage dore ko bahora babagabaho ibitero byisubiramo haba mu ngo, mu nsengero ndetse no mu bitaro. Kuva mu Gushyingo 2021 ingabo za Uganda UPDF zifatanyije n'ingabo za Kongo FARDC zatangije ibikorwa bya gisirikare byiswe Operation Shuja bigamije kugaba ibitero bihambaye ku barwanyi ba ADF no gusenya ibirindiro byayo, ariko bisa naho ntacyo byagabanyije ku bukana bwawo. Naho mu yandi makuru, Elon Musk yatangaje ko agiye kubaka umujyi ku kwezi mbere yo kujya ku mubumbe wa Mars. Nyuma yo kuvuga kenshi ko ikigo cye SpaceX kizagera kuri Mars mu mwaka wa 2026, umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk yongeye gutungura benshi atangaza ko ubu ikibandwaho cyane ari ukubaka umujyi ku kwezi. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X ku cyumweru, Musk yavuze ko SpaceX iri guhindura icyerekezo igashyira imbaraga mu kubaka umujyi ku kwezi aho kwihutira kujya ku mubumbe wa Mars. Yagize ati, kugera kuri Mars birashoboka gusa buri mezi 26 kandi urugendo rugafata hafi amezi 6, ariko ku kwezi dushobora kujyaho mu minsi 10, urugendo rw'iminsi 2 bikadufasha kwihuta mu iterambere no kurangiza kubaka umujyi waho imbere ya Mars. Ibi Musk yatangaje bitandukanye cyane n'ibyo yari yaravuze aho mu 2020 yari yaremeje ko SpaceX izageza abantu kuri Mars bitarenze mu 2026. Icyo gihe yari yagize ati, nituramuka tugize amahirwe bishobora gufata hafi imyaka 4 gusa. Turifuza kohereza icyogajuru kidafite abantu mu myaka 2 iri imbere. Gusa SpaceX imaze kumenyekana ku mishinga minini ikunda gutinda kubera ingorane z'ikoranabuhanga n'amabwiriza mpuzamahanga. Ibi byongeye kugaragara mu cyumweru gishize ubwo hamenyekanaga ko ubutumwa bwa Artemis 2 bugamije kohereza abantu ku kwezi ku nshuro ya mbere mu myaka irenga 50 bwongeye gusubikwa. Ngo nubwo bimeze bityo ariko Elon Musk yavuze ko Mars itavanywe mu mugambi ahubwo kubaka umujyi kuri uwo mubumbe bizatangira mu myaka 5 kugeza muri 7 iri imbere. Ati, intego nyamukuru ni ukurinda ejo hazaza h'iterambere ry'abantu kandi ku kwezi niho dushobora kwihuta kurusha ahandi hose. Mu cyumweru gishize kandi Musk yatangaje ko SpaceX igiye kwegukana XAI, ikigo cye cy'ubwenge karemano AI cyakoze ikoranabuhanga rya Grok. Muri Werurwe 2025 XAI yari imaze kwegukana urubuga nkoranyambaga rwa X. Musk yasobanuye ko uku kwishyira hamwe kwa SpaceX na XAI kuzabyara uruganda rukomeye cyane rw'udushya rufatanye kuva ku isi kugera mu isanzure, ruhuza AI, roketi, internet yo mu isanzure, itumanaho rigerwaho kuri telefone n'urubuga rukomeye rw'itangazamakuru ryigenga. Naho mu yandi makuru, abaturiye umupaka wa Shonga babangamiwe no kudahabwa ibyangombwa by'ubutaka. Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Mutojo mu murenge wa Karama mu karere ka Nyagatare baturiye umupaka w'u Rwanda na Uganda bavuga ko bahangayikishijwe cyane no kuba batagira ibyangombwa by'ubutaka bwabo, aho bibagiraho ingaruka zitandukanye mu mibereho yabo ikanabadindiriza iterambere. Abo baturage bavuga ko igihe gishize ari kinini basaba ko bahabwa ibyangombwa by'ubutaka bwabo nk'abandi baturage, ariko bakaba batarabibona bigatuma batagira igenamigambi rirambye kuko batuye nk'abatahafite uburenganzira. Uwahawe izina rya Nkubiri Damas yagize ati, abantu dutuye nta dufite ikibazo kimaze igihe aho tutahawe ibyangombwa by'ubutaka dutuyeho. Turi abaturage benshi muri aka kagari ka Shonga bari hafi y'umupaka n'igihugu cya Uganda. Twasabye kenshi ko ubuyobozi bwadufasha, ariko kuva abandi bahabwa ibyangombwa imyaka imaze kuba 14 iki kibazo kitarakemurwa. Yongeyeho ati, ibi bitugiraho ingaruka zikomeye. Ntiwafata inguzanyo nk'abandi ngo witeze imbere kuko ubutaka n'imitungo yacu tutabitangaho ingwate. Bidutera ubukene aho kwishyurira abana amashuri biba ikibazo kuri twe kuko ari ugutegereza ibivuye mu myaka byonyine, kandi tukaba tunabitezeho ko bidutunga mu buzima bwa buri munsi. Twifuza ko ubuyobozi bwadufasha kubona ibyangombwa cyangwa se bakatwimurira ahandi, aha bakahagira aha leta tukabimenya. Ubu nta kintu tujya duteganya gukora cyo mu gihe kirekire kuko ntituzi nimba hazitwa iwacu cyangwa tuzahakurwa. Naho mu yandi makuru, Amerika yarakajwe no kubazwa impamvu Trump yibagiwe izina rya Tshisekedi. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Caroline Leavitt, yatangajwe ko barakajwe no kubazwa impamvu Donald Trump yibagiwe izina rya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi. Ubwo bari mu masengesho yo gusengera igihugu azwi nka National Prayer Breakfast, Perezida Donald Trump asa n'uwagowe kuvuga izina rya Perezida Tshisekedi wari wayatumiwemo. Icyo gihe yagize ati, turi kumwe n'umugabo w'intwari kandi mwiza, Perezida wa Kongo. Perezida wa Kongo wahaguruka. Byarangiye koko Trump atavuze izina rya Tshisekedi, bamwe bakaba bavuga ko ari uko yari yaryibagiwe, mu gihe abandi babihuza no kubira izina rikunze kumugora kurivuga. Umuvugizi wa White House, Caroline Leavitt, asubiza kubibaza impamvu Trump yibagiwe kuvuga izina rya Tshisekedi, mu burakari yasubije ko ari ibintu by'ubusazi kubona ibintu nk'ibyo bivugwa ku muntu uri kurangiza intambara rimaze ibinyacumi byinshi muri RDC.
Muri Kanama ubwo Perezida Trump yarimo atebya ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC, yabaye nk'uwibeshye kuri icyo gihugu, aho kuvuga Repubulika ya Kongo avuga Repubulika ya Kondo, ariko yaje guhita yikosora. Kandi ikindi abantu bongeye kugaragaza nubwo mu Ukuboza 2025 ibihugu by'u Rwanda na RDC byashyiraga umukono ku masezerano y'amahoro, Trump akagorwa no kuvuga neza izina rya Tshisekedi. Hari abakunze gushinja Trump w'imyaka 79 ko afite ibibazo by'uburwayi bituma yibagirwa, ariko waherutse kuganira n'ikinyamakuru cya NBC ko yiyumva nk'uko yari ameze mu myaka 50 ishize. Ati, mu mbaraga no mu bitekerezo ndiyumva nk'uko nari meze mu myaka 50. Wenda hazabaho igihe ntazashobora kugusubiza gutyo, ariko icyo gihe ntikiragera. Ku wa 5 Gashyantare, Trump yasabye Tshisekedi guhaguruka, amubwira ko bitari byoroshye guhagarika intambara yo muri RDC, yibutsa abari muri iryo teraniro ko iki gihugu na Amerika bagiranye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati, uri intwari, twishimiye ko uri hano, ni icyubahiro gikomeye, uri umuntu mwiza. Twanasinyanye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika na Afurika. Kongo ifite ubutaka buhebuje, twasinye amasezerano, bimwe mu bigo binini byacu bizajyayo. Tariki ya 4 Ukuboza 2025, RDC n'u Rwanda bagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu babifashijwemo na Amerika. Niyo Trump ashingiraho yemeza ko yahagaritse intambara. Nubwo avuga ko yahagaritse iyi ntambara yo muri RDC, ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu riracyagaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFC 23 rititaye ku masezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha muri Qatar. Mu ijoro rya tariki ya 31 Mutarama rishyira ku ya 1 Gashyantare 2026, AFC 23 yarashe igice gikoreshwa n'igisirikare ku kibuga cy'indege cya Kisangani, isobanura ko yari igamije kugisenya kuko cyifashishwa mu gutegura ibitero bya drone. Ndagushimiye twabonye muri aya makuru, nkurarikira gukomeza gukora subscribe, share ndetse na comment. Naho ngewe duhurire mu makuru akurikira. Iyi ni Getsimani TV, murakoze.